Imtengwane yasekondari school igegedele eMahlatsi neMifula. Bafundzi kufanele bahambe libanga lelidze njengoba kude tekutfutsa labalungiselelwe tona. Sihamba i-distance ende kakhulu ezosifikisa esikolweni sibe sihamba ngenyawo. Abazali bethu baye bakhathale ukusikhapha ekuseni. Ibhasi asinayo. So ngoku siye siphume emakhaya kuse late and kusebusika ngoku. Singamantombazana siye sihambe sodwa so saba nokudlwengulwa. Sifika esikoleni lesson seyiqhubekile. Batali bathe tekutfutsa dalethwa eminyakeni lengcile kepha jamiswa ngaphandle kwencazelo lebuya kuhulumende. Baphindze bakhathateke ngesimo salesikolo. Into esixhalabisayo singabazali. Sicela i-transport. Ithe seyifikile i-transport. Yathathwa umnikazi we-transport ethi akuhulumente akakwazi kumbhatala. Isikolo satsha bafika abantu bombane bafike bachekisha. Kwakhe kwathi ngaphambili kwakhona ibox eyatsha into nayo ngalo game fortunately satsha kusemini yahlanguleka lo box. Hulumende wesifundza uyalubuka lolu dzaba. Siye safumana isikole transfer abantwana imizila emibini iyavalwa lisebe lezothutho sacela ukuthi masifake incwadi ezawo inqinisa isibanyani lumzila uyasetshenziswa yaye unabantwana sifake lezo ncwadi sisalindeleke kwangoku impendulo nemiphumela. Kudzimate kwakhiwe lesikole nekuthi bafundzi batfole tekutfutsa kutawufanele bafundzele kuletakhiwo baphindze bahambe libanga lelingemakhilomitha langemashumi lamatsatfu nakubili kuya esikoleni.